Dobro jutro vsem. Ura je 9:38, malo bolj pozno za nas Soto, ampak tale Sota se imenuje Miklavška gora. Parkirala sva tle ob cestici. Je samo 956 metrov visoka in tudi vzpon tle gor, ne vem, če je 100 metrov višincev, verjetno, da ne. Tako da se pripeljete izredno visoko. Radioamaterska oznaka Miklavške gore je S5 Charlie Papa 018. In mi je to nova Sota za mene. Tle na Škofjeloško stran sva že kar nekaj hodila, ampak na ta konc proti Železnikom pa ne. V planu danes je še ena Sota, ki pa je samo 5 minut stran. Tako da bova tudi tja skočila. 5. novembra smo 2025 in je zelo izrazita inverzija. Spodaj po dolinah megla, tle gor pa skoraj da čisto jasno modro nebo. 7 stopinj kaže avto. Po naših modelih nekje naj bi bilo okrog 8 do 10 na teh višini. Tako da idealno. Vetra praktično nobenega. Toliko za enkrat. Boža se je že zagnala in bo gor prej, ko si lahko človek misli. Tudi tele nizke Sote so zanimive. 99% vožnje, 1% hoje. Ampak nova Sota je nova Sota. Tako nizka Sota in Boža je že opazila opozorilo za smrtno nevarno področje. Kamnolom. Pa poglejmo, kaj je toliko smrtno nevarnega. Čista stena prepadna. Ja, seveda. Vse je lepo zavezano, ampak tle naprej pa ni. Ja. Tle pa ne smeš preveč v kozarec pogledati. Ker si hitro 100 metrov niže, ali pa koliko je to, kaj takega. Ja, očitno, da je cel ta hrib iz tega peska, naplavin. Okej, oddaljujeva se od nevarnega področja. Izza drugega ovinka se že turnček vidi. Ja, ta Sota je pa res blizu. Na vsako grmado pri Šmarni gori se bolj utrudiš. Boža, ne vem, zakaj imamo tak hiter tempo. Jaz sem spet zadihan. Ja, kar hladno je bilo tle od spodaj. Čeprav kaže 7 stopinj, je tam, ko so avto parkirali, malo veter, pihal tak leden. Hribi so nad 1400 metri beli. Verjetno je že spet malo skopnelo, ampak nekako se zima ne spusti niže zaenkrat. Kar je pa tudi v redu. Še cel ta mesec je brez dodatnih bonus točk. Decembra, če bo še tako v redu, bomo pa take zbirali, ko so malo nad 1000, ki še manjkajo. Tle okrog Železnikov, pravim, še skoraj vsi manjkajo. Nama vsi manjkajo. Vse več ali manj oba hodva.
Pravkar vidimo, da je tam nek oddajnik. Oh shit, jaz pa nimam filtra s sabo. To pa nisem pomislil, da bo kaj takega tle gor. Vem, da je cerkvica, mogoče pa ne bo moten. Mogoče pa imajo dobro porihtano. Bomo videli. Ta FT65 je počepne. Ob prvem signalu nečistega oddajnika. Nekaj bo stikala cerkvico. Evo nas, samo še tle gore. Pa sva pri cerkvici. Verjetno svetega Miklavža, kaj pa drugega. A greva tle gor direkt? Drugače imate cesto okrog. Ja, ok. Greva direktos. Kakšna lepa jesen. A se strinjaš? Kaj, 15 minut sva hodila? In koliko je ura? 3 minute manj kot 20. Ok. Se pravi, v manj kot 20 minutah ste gor. No problem. Se pravi, v manj kot 20 minutah ste gor pri cerkvici. Tam je še lepa klopca. Jaz pa še zdaj sam preverim, kje so smeri. Tako da bi bilo odprto proti Ljubljani pa gor proti Štajerski. Bi bilo fajn. Hotel, sam je verjetno malo moker. Je. The best, sam kjera smer je to. Bom pogledal. Pa bo gor proti severu. Bom pogledal. Ja, to bo kar prava smer, po mojem. Ceko Sota, Soča 5-7, Soča Portabel, Ceko Sota. Sem se spet strašil, da antena ne dela. Pozdrav, Marjan iz Miklavške gore. Pridi. Ja, 5-9 si lej, čistice do konca, ledice prižgeš. 5-9 pa 6, 5-9 je v tudi 5-9. Odlično, ker pa greva še naprej na eno. Ta tretjega pa nisva zbrala. Kaj neki strmec je tam naprej, 20. Aha, ok, krasno. Dan imate lep, tako da ga zdaj izkoristiti. Lepo se imeta, lej, se slišmo. Ja, moram te čestitati, sem videl, da se že čez 1000 zves na 2 metra. Ja, zdaj bo že 5000 pa še točk. Ne, jaz sem ne gledal, koliko si različnih naredil. A bo to rekordno točk letos verjetno, ne? Mislim, da sem vam tak hejmo nekaj čez 1000. Ja. Ne, točk mislim. Te malo zabavam. Marjan, lep dan. Ja, nekaj, lej. Se trudimo, no, vsak pa svoje, ne. Faj bodita, živo. Ja, dan je lep, ja, od spodaj megla lepo, super. Škofja Loka ni v megli, no, ampak večina, cela pot je bilo pa meglina. Lep dan, upam, da še kakega dobim, da gremo naprej pol. Ja, bosta, ok, živo. Ceko Sota, Soča 5-7, Soča Portabel, Charlie Papa 18, Ceko Sota. LX7 Portabel, najprej sem narobe mikrofon zagrabil. O, super, SP6 LX7 Portabel, fino, Bojan. 5-9 na Miklavške gore, mogoče, ajde, bom te dal 5-8, no, ko malo šumiš. Ja, ti si pa 4-4, včeraj si bil na streh, pa sem videl, da je konektor se snel, tako da je zdaj sam malo bolj zasilo na streh. 4-4, hvala, pozdrav, srečno. Čak, Portabel si, a nisi na Soti? Doma. A, kaj si rekel Portabel? Ne, gor na streh sem videl, da se je konektor snel, zato gre bolj slabo, no. Mogoče sem še danes zalotati gor. Ja, konektor pa je fajn, če je prišraufan. Hvala za zvezo. Hvala.
Ja, pozdrav. Soča 5-7, Soča Portable, Ceko Sota, še kdo? Ceko Sota, Soča 5-7, Soča Portable, S57S Portable, Ceko Sota. Soča 5-7, Jadran. Zdaj ne vem, vsi spijo, ali hvala, ker se zaglasa, četrta zveza. Janez, 5-9 si na Miklavški, Charlie Papa 18. Ja, Sandi, lep pozdrav, evo, tudi ti si 5-9. 5-9 si doma, pod gorju, evo. Lepo delaj, pozdrav se za tvojo družbo, pa se slišmo. Ja, kamer manjka tle nekje okrog snema, pogreva pa še na CP20, če je prisoten, pa še na 70 lahko probamo pol. Sam ne vem, na katero stran sem kaj tle odprt, ko je cerkev tle, verjetno malo blokira. V glavnem 5-9 si. Ok, tudi ti 5-9, maksimalno, do konca. Lepo bodta, lep pozdrav, 7-3 živijo. 7-3, Janez, še kdo? S57S Portable za Soto. CQ Sota, Sierra 5-7, Sierra Portable, Sierra 5-7, Sierra Portable, CQ Sota. 3 Zulu 9 Victor India, sam sekundu. 3 Zulu 9 Victor India, 3 Zulu 9 Victor India, 5x9, over. Yes, Roger. Hello, Alexander. This is 3 Zulu 9 Victor India, 5 and 5, 55 for you. Thank you, 73. Thank you, 73. Sierra 5-7, Sierra Portable, Charlie Papa 018. Echo Alpha 1, Delta Hotel Bravo. Echo Alpha 1, Delta Hotel Bravo, 5x8, 58, over. Okay, hello, 4 and 1, Thank you, Sierra 5-7, Sierra Portable, Sota. CQ Sota, Sierra 5-7, Sierra Portable, CQ Sota. Soča 5-0 Triglav Piran. Soča 5-0 Triglav Piran, izredno lep signal. 5-9 si na Miklavški gori, Charlie Papa 18. Ja, lep pozdrav, Aleksandar, tudi ti si 5-9. Hvala za zvezo. A si Škofje Loke? Ne, iz Kranja sem. A ja, to je blizu, ja. Ok, hvala, 5-9. Hvala tudi tebi, 5-9, 7-3. CQ Sota, Sierra 5-7, Sierra Portable, Sierra 5-7, Sierra Portable, Sota. Yes, park to park. Park to Summit, I'm on Summit, go. Yes, calling park to park, Foxtrot 4, my Papa Juliet, transportable. Foxtrot 4, Mike Papa Juliet Portable, you're 5x7, 5x7, QSL. Yes, QSL, you are 5557 with some QSL. Please, can you confirm your call sign? My call sign Sierra 5-7 Sierra /portable. I'm SOTA activation Sierra 5 / Charlie Papa 018 QSL. No, negative. Sierra Papa 5 interrogation. Not Sierra Papa, Slovenia, Sloveni, Sierra 5 7 Sierra Portable, okay? Okay, confirmation. Sierra 5-7 Sierra transportable. Your report is 5755 with some QSD here. Back to you. What is your reference? It's a POTA reference. Foxtrot Romeo 7125. Foxtrot Romeo 7125. And the second one is Foxtrot Romeo 2509. Foxtrot Romeo 2509. Is it correct for you? Roger, and I have for you SOTA, Summit on the air, SOTA Sierra 5 / Charlie Papa 018 QSL. Sierra 5 / Sierra Papa 8 interrogation. Sierra 5 / Charlie Papa 018. Sierra 5 / Charlie Papa 018. QSL, Sierra 5 / Sierra Papa 018. QSL, many thanks for the part. I wish you a very good activation, 73 and 44. Correct. Again, please, Sierra 5 / Canada Pacific / Charlie Papa 018 QSL.
QSL, thank you. Sierra 57, Sierra Portable, SOTA. Sierra Victor 3, India, Echo Golf. Good morning, Alexander. Hi Dinos 5x9, QSL. Roger, 5 and 8 for you. Very strong signal. Congratulations for this mixed operation, SOTA and POTA. All the best from Greece, my friend. I'm only SOTA. What's my report, Dinos? What is my signal? Mislim, da je dal 5. Again, Alexander. My signal report. Your signal report is 5 and 8, 5 and 8. Okay, 5 and 8, thank you. Bye-bye. 73, bye-bye. Echo Alpha 2, Charlie Papa. Echo Alpha 2 Charlie Papa 55 55. Okay, good morning. Thank you for 55. Report for you 55. 73 Gustami. 73 Sierra 57 Sierra Portable, SOTA. Sklepna misel. Miklavška gora končana. Noter v dnevniku okrog 10 zvezd, malo več mogoče. Zdaj pa midva šibava naprej na drugo SOTO S5 CP 020. Tako da se javimo še danes od tam. Ja, tle gor, ko sva šla prej po tem travniku, je polno listja zelo vlažnega, tako da so se odločili, da greva okrog zdaj navzdol. Glih zaradi tega, da nama ne zdrkne. Lušna tale sotica, se pravim, cirka 15 do 20 minut je hoje po total nezahtevnem terenu. Tako da za vse, ki imate reši krajše variante, je to super zadeva. Skozi do tam, ko se avto pusti, je lep asfalt. Cesta lepa, na momente malo bolovska, ampak je zelo lep asfalt. Drugega pa ne vem, moten od tega stvora tle ni nobenih. Če jaz nimam moten na te svoje Plastic Fantastic UKV postaje, pol tudi drugi ne boste imeli, tako da glede tega panike ni, vsaj za enkrat ne. Drugač pa lokacija sama pa ni neki presežek. Tle, lokal sem pobral. Mislim, da mi je najdaljša zveza Marjan S56HX in njegov klon IVG. Dobro. Toliko, lepo se imejte. Lep pozdrav od nas Božo.